Goudgraad 7. Ek lees graag vir u die eerste 3 se gemiddelde. Nommer 1, Nina Blighman, 97.8. Chanel Daisy, 95.4. Amisha Mola, 91.1. Karen Du Plessis, Linda en Julie, Zembu Mohanya, Taya Koch, Benelie Benari, Erik Meintjes, dink hy voel verloor hiervoor. Maar jy hou die seun se naam hoog, ja. En John Mary Brandt. Baie